yon nan bagay ou dwe kompran, nan opérasyon ICE pral fè yo, se pa opérasyon ki jes fèt sans planifikasyon. Yo gen tan gen nan men yo, yon lis bien déterminé. Yo kon de ki es yo prale et pou ki rezon. Et nan lis sa, se moun ki te getan genyen let deportasyon nan men yo deja. Se moun tou ki a vive la ilegalman, men ki te komet yon krim. Tande ki sa Tom Hopman di. Go make arrests of those here illegally that have a public safety problem, public safety threat. So they've developed target sheets, an operational plan that they go out in the field, the whole team goes, 5 or 6 guys go on a team for officer safety reach, cover the back door, cover the front door. Yeah. So they're out there right now looking for the most serious public safety threats throughout the country. We're putting them back to work. Yon nan bagay li mentionné, li fè konnen ke yo gen à peu près 700,000 immigrants illégal qui commettent crime qui a vive là aux États-Unis. Et moun sa yo se target numéro 1.